ako želite da nastavimo s ovim serijalom i ako znate šta je ovo tu, obavezno bacite svi like i napišite mi komentare ukoliko želite, kao što sam rekao, da nastavimo s ovim serijalom. Juče objavim video nakon 3 dana i odmah me YouTube nađe jebavat, odmah neše notifikacije, odmah žuta monetizacija i jučerašnji klip je ripo, tako da pogledajte ga svi ako još uvijek niste, ne znam šta bih rekao, ali dobro, nema veze, nije bitno, idemo mi dalje s delijem. Uglavnom, pozdrav svima ljudi, dino ste ovdje dok došli u novi video. Kao što možete vidjeti, danas ćemo igrati Minecraft nakon 100 godina. Znači ja stvarno ne znam koliko dugo nisam snimao Minecraft, ali nema veze, uglavnom vidite svi naslov videa. Prije nego što krenemo sa ičim, ostavite obavezno like. Inače da, hvala nam oko 50 subscribera do 140k. Tako da svi brzo subscribe-ite, također zapite me na Instagramu @dinocokt, u komentare svi spamete #CoktArmy, a mi prelazimo u Minecraft. Znači ljudi, evo me u Minecraftu kao što vidite i idemo sada na naš single player. I kao što vidite tu su ovi snapshotovi od najnovije verzije što sam streamao. Tu je onaj, kako se zove, stream što sam streamao Unfair Door, ali nas to ne zanima trenutno. Nas šta zanima? Nas zanima ovaj tu CoktArmy svijet. Znači, nas zanima ovaj tu svijet. Kao što vidite, zadnji put sam igrao 13.12.2019. godine u 9:20 popodne. Tako da, ajmo mi sad napokon u naš svijet, znači idemo vidjeti šta se dešava u tom svijetu. Nisam ga igrao, kažem, znači od onog streama, ako se ne varam, da li to bio stream ili klip, ne sjećam se, ali uglavnom nisam igrao zadnje epizode. I sad, vjerojatno se svi pitate kao Dino, zašto igraš sad trenutno ovo preživljavanje, zašto nastaviš sa sestrom sve preživljavanje. E pa ja sam to vas htio pitati u ovom klipu, znači samo da smanjim malo ovu muziku, točnije zvuk. Uglavnom ovako, ja sam vas htio danas pitati u videu. Znači ja sam vas u današnjem videu manje više htio pitati par stvari. E sad, znači ja ovaj video neću previše editovat, samo želim vas pitati par pitanja. A moja pitanja su sljedeća, znači da li vi smatrate da bi trebao nastaviti s ovim preživljavanjem, znači da li da ga snimam sam, ili na primjer da ovo preživljavanje nastavi sa sestrom, znači da izbacimo ono preživljavanje zimsko, pošto ono zima je prošla relativno, točnije prolazi već sad. A i ono, ne znam zašto bi sad snimali, ili to jest snimali, zašto sam rekao snimali, ne znam zašto bi sad snimali zimsko preživljavanje ako više nije zima. Mada, nekima to možda neće biti glupo, znači napišite komentare, možda vi želite baš da nastavimo sa zimskim, tako da napišite komentare da li da nastavim sa sestrom zimsko preživljavanje, ili da nastavim ovo tu preživljavanje sa sestrom, ili možda da kombiniramo, znači da snimim na primjer jednu epizodu tjedno ovog sam preživljavanja i da snimim ono zimsko sa sestrom jednom tjedno. To bi možda bilo malo čudno jer onak, kao što sam rekao, zima je prošla, znači zima prolazi. I možda bi malo bilo glupo sad snimati to zimsko preživljavanje, ali ako se vi složite, znači ako vi budete to htjeli, zašto da ne? Tako da eto, pišite mi obavezno to u komentare, znači u ovom videu me to najviše zanimalo kod vas, tako da slobodno napišite u komentare vaše mišljenje. Ja ne znam iskreno šta je najpametnije, ja bi najrađe nastavio s ovim svijetom, pošto kao što vidite već smo ono par stvari izgradili, ništa previše, ali opet ono imamo već dosta epizoda ovoga, tako da smatram kako bi bilo super s ovim nastaviti. Mada možda čak i bolje da nastavim sa sestrom jer ono, bit će zanimljivije što da ne. Tak i tak ona nekad može stvarno snimati Minecraft i ono mislim da bi zanimljivije bilo s njom snimati. Tako da, eto ja sam vam predložio znači par, kako da kažem, situacija, točnije par opcija. Pa vi odaberite šta je vama najbolje, točnije napišite u komentare šta smatrate da najbolje. A danas u videu, šta bi mogao raditi u videu, mislim da mi fali ovaj kvarc, tako da mislim da ću trebati otići u Nether. Imam li, ok, to je Silk Touch. Ovo je Fortune, ok, znači sa Fortuneom ćemo otići u Nether, trebamo skupiti što više tog kvarca. Neće danas biti ovo kao tipična, ajmo reći, epizoda preživljavanja, ovo će biti čisto video da vidim da li želite da nastavim s ovim i da nastavim sa sestrom ili da nastavim sam, tako da eto, da znate zašto sam upalio ovaj video, točno zašto snimam ovaj video. Jel to kvarc je, to mi treba. Uglavnom da, znači, rekao sam neću puno editovati ovaj video. Ovaj video će se zvati nešto u fazonu, ušao sam u svoj Minecraft svijet prvi put ove godine i ovo se desilo, tako nešto. Uglavnom znate šta znaju youtuberi nekad ono stavlja, tako da smislit ću još naslov, ne znam šta bi još stavio, ali dobro, nema veze. Uglavnom dosta mi je bitno da što više vas pogleda ovaj video, kako bi znao šta dalje s tim Minecraftom, jer stvarno ono planiram ga snimati dalje. Realno, meni je stvarno Minecraft uvijek bio zanimljiv, samo što ono nekad mi se baš nije dalo igrat, nekad mi se dalo igrat, evo trenutno sad mi se igra, zato sam i otišao snimat logično. Ono, ne budem sigurno nešto snimao što mi se ne snima, ali eto, bitan mi je vaš odgovor, točnije bitno mi je vaše mišljenje, znam da li da nastavim s ovim, mislim nastavit ću sigurno, ali sad ne znam da li da nastavim sa sestrom, da li da sam snimam ili da li možda da oba serijala ubacimo, što će biti možda malo kompliciranije, ali dobro, nema veze, eto, vidjet ćemo šta vi odlučite, tako da slobodno pišite u komentare, ne znam zašto ja ovo nisam skupio sa ovime, kako se zove, sa Fortuneom, nego sam uzeo Silk Touchom, ali dobro, nema veze, ajde ovdje ćemo postaviti ovaj sav kvarc, pa ćemo to lijepo riješiti sa Fortuneom. Fortune nam je tu, ok, znači Iron Pickaxe, ok, sad ću ovdje zapamtit.
Znači imam dosta problema s tim pamćenjem u zadnje vrijeme s Minecraftom, znači ja kad god igram nešto uvijek se iskupim. Vidjeli ste vjerojatno i par streamova kako onak samo jedan put odem negdje i onda ne znam otkud sam došao, tako da valjda me razumijete, ali dobro, nema veze. Uglavnom da, evo kvarca imamo, ok, zato smo stack skupili, nije ništa spec, ali dobro, ajde bolje ništa nego ništa, idemo dalje. Znači došli smo s one strane, ako se ne varam. West North, ok. Znači morat ćemo se vratiti na West North. Došao sam izgleda na dobro mjesto gdje ima dosta kvarca, tako da ćemo njega i dalje nastaviti skupljat. Tu su ovi pigmeni, valjda mi neće raditi problem, točnije valjda neću hitat nikoga. Jer ono, svi znate kad hitam pigmene onda sam ono, nisam rip, ali može biti dosta problema s njima, tako da razumijete me već, ok. Ovdje imamo isto kvarca što mi se sviđa, ok, bam. Znači bitno mi je da dovršim što prije taj bazen koji sam isplanirao. Jer ono, zašto bi ga uopće započinjao raditi ako ga ono ne budem dovršio, razumijete me već i dalje. Tako da ono, ok, ovaj kvarc daj to vamo. Daj me, nemoj da mi je pukao pickaxe. Ja sam glup. Ja sam majke i moje glup, ja nisam uopće gledao durability. Aj ništa, sad ćemo skupati sa silk touchem pa šta bude bude. Ja sam majke i moje glup. Ljudi pišite komentare hashtag rip. Rip za kramp na kojem sam imao fortune, znači divno svaka čast. Mislim da je to jedini kramp na kojem sam imao fortune, ali eto šta da se radi. Sad nema veze, bitno da imamo od našeg kvarca, tako da idemo ga dalje skupljat. Kako sam ja glup lik, ja ne mogu vjerati. Znači obavezno svi pišite komentare hashtag rip uz to što ćete napisati mišljenje za preživljavanje. Zato što, evo, znači trenutak nepažnje i odmah je rip nešto, tako da šta da vam kažem, takav sam ja. Ali ajde, nećemo se bunit, nije nam pukao diamond pickaxe, tako da ajde nećemo na previše dramatizirati da kažem, tako da ajmo mi dalje skupiti taj kvarc. Koliko smo već skupili? Ok, imamo pola steka i stek i pol, ne, 2,5 steka ovako, ok, nice. Nije loše, treba nam još naravno, ali dobro napredujemo, tako da idemo ga dalje skupljat. Daj taj kvarc malo vamo, daj malo da ga produžim. Ok, opet se gubim, ali dobro, nema veze, navikli se to kod mene već. Samo da ne zaronimo ja u tu lavu, inače će biti stvarno rip. Znači, ako šta mrzim, to je... Ne, evo. Jeste vi sad vidjeli što se malo prije desilo? Ja sam najgluplji lik na ovoj planeti. Evo, majke moje. Ja sam bacio svoj pickaxe, šta sam imao na njemu? Silk touch, šta sam još imao? Ja sam majke moje glup. Gdje mi je zabacat? R. Ja sam majke moje glup, ja idem kliknut inventory, znači E, ja idem kliknut E, da otvorim inventory. Ja kliknem R i bacim pickaxe. Ok, neću ništa komentirati, ne želim se nervirati bez veze. Ali kakav sam ja debil, pa to svijet nije vidio. Sad pišite komentare hashtag double rip, zato što sam najveći debil koji postoji, znači bacim, ne da sam sjebao pickaxe, sjebao sam 2 pickaxe. Znači 2 svoja vrijedna pickaxe sam sjebao. I šta da sad čovjek kaže? Šta da čovjek kaže da ne popizdi? Ja ne mogu vjerovati. A ništa, idemo dalje skupiti kvarc ovako s normalnim pickaxom i šta da nam radimo? Šta da si radimo? Ne znam šta bi rekao. Znači majke moje ne znam šta bi rekao. Šta ja radim u današnjem videu, pa to svijet nije vidio. Šta ja to vidim? Ljudi, gledajte što sam našao. Ovdje još nismo bili u preživljavanju. Pišite komentare svi ako znate šta je ovo. Mislim, realno svi znaju šta je ovo. I lajkajte obavezno ovaj video ako još uvijek niste, pošto ono dosta vas ima koji ne lajkajte video, a meni puno znači, tako da. Opa, novi achievement. To mi reci. Znači, riješi sam novi challenge, tako da guest GG, šta da ti kažem. Ako želite da nastavimo s ovim serijalom i ako znate šta je ovo tu, obavezno bacite svi like i napišite mi komentare ukoliko želite, kao što sam rekao, da nastavimo s ovim serijalom, tako da možda baš nastavimo naše preživljavanje, tako da eto, ja sam već skupio dosta kvarca, točnije nisam previše, ali ajmo reći da sam skupio, tako da idemo uzeti još malo ovog tu. Znači tu imamo kvarca i imamo još tu. Znači malo prije su mi napali gestovi, tako da vidite puno vatre okolo, ali dobro, nema veze. Ajmo ga skupiti što više možemo. Da ne moramo kasnije se vraćati opet, pošto sam se vraćao za taj bazen jedno 500 puta u Nether, a to stvarno ne volim, tako da ajmo, ok, to je to. Znači da, dosta vas me pitali za Croc-Rec. Za Croc-Rec stvarno nisam upućen, ne znam šta se dešava, nisam ni bio na Discordu, tako da ne znam da li uopće radi Croc-Rec.
ali također ako želite možda Krokrek streamu, eto ne znam, možda budemo i dalje nastavili streamat, pošto eto dosta vas mi piše na Instagramu kad god otvorim DM, uvijek ima par pitanja za streamove, Dino kad će streamovi, kad će ovo, kad će ono. I onda je meni glupo odgovoriti jer stvarno ne znam šta bi rekao, zato što nisam dugo bio na Krokreku, a i kažem, znači zadnji put kad sam htio streamat, nije radio Krokrek, tako da ne znam da li sad radi. A ja se nadam da će proraditi ako sad ne radi. Tako da eto, možda vratimo i Krokrek streamove, mislim ne možda, vjerojatno ako radi naravno, tako da eto, moram vidjeti s ekipom. I eto ga, mislim da je to od kvarca, za sad ne znam koliko smo skupili, ok, imamo ovdje 3,5 steka i još 59 u bloku, tako da imamo oko 4,5 steka. Što nije loše, tako da ajmo mi sad na naš Northwest, ja mislim da je bio, ako se ne varam, Northwest. Još tu malo ima kvarca da ga pokupim usput, bilo bi glupo da sam prođem pokraj kvarca. Ok, evo nam portala, to je to, GG, nisam se izgubio. Ajde da se ja jedan put u epizode ne izgubim, hvala Bogu. Tako da vraćamo se sad do naše kuće, znači, ok, to je to, dobar dan, dobar dan. Ok, ovako, ovako, ovako i ovako. Imamo stek kvarca, tako da, ajde uzet ćemo još dalje. Znači, mislim da će nam trebati još, tako da nećemo riskirati bez veze. Gdje mi je sad, gdje sam se stavio malo prije onaj kvarc. Ok, evo ga. Znači, idemo to odmah riješiti. Zapravo, čekaj da provjerim da li imam negdje fortune ili nešto. Silk touch, efficiency, fortune 3. Koliko još ima durability, ja bog zna. Ok, ovaj još ima 24 durability, tako da to možemo još iskoristiti. Mislim da će to biti pametno. Sam da ne slovim i taj, jer ako slovim 3 pickaxe u jednoj epizodi, onda sam stvarno najveći nesretnik doslovno, tako da moram paziti što radimo, znači 24. Ok. Ne bih htio da mi ovaj tu pickaxe pukne sa fortuneom 3 i efficiencyom 2. 13 još imamo. Koliko još imamo? 6, ok, ajmo još ovako, nećemo riskirati previše. Idemo 4. 1, 2, 3, 4. Još 2 imam durability, ajmo još 1, samo da se ne zeznem. Ok. 1 durability, to je to, neću se zezati više, znači ostavljamo ovdje pickaxe. Zasad smo dobili, ok, 50, nice. Ostale ćemo riješiti s ovim pickaxom običnim. Što da se radi, ok, to je to, tamo smo dobili malo i levela. Idemo craftat ovaj još blokova koliko možemo, da vidimo, to je to još, imamo stack i 15, ok, nice. Tako da eto, znači u ovoj epizodi, zapravo tu još nisam razbio, ok. Nice. Uglavnom da, u ovoj epizodi sam napravio otprilike što sam htio, točnije nisam planirao ništa raditi, ali eto, usput smo znači skupili kvarc koji nam je trebao. Pitao sam vas pitanja koja su me stvarno zanimala, znači za dalje serijale, točnije za dalje preživljavanje. Tako da pišite mi obavezno u komentare šta dalje raditi sa preživljavanjem. I ništa, eto ga, ako nastavim s ovim preživljavanjem, a vjerujem da ćemo nastaviti, rješavat ćemo u sljedećoj epizodi vjerojatno ovaj bazen do kraja, tako da ono imamo se kupat gdje je logično da ne smrdimo, WTF. Uglavnom da, eto ga, to je bilo to, kao što sam rekao, pišite obavezno to u komentare i nadam se da ćete mi dosta pomoći s time, tako da, to je bilo to od ovog videa, ako ste imalo uživali ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!